برنامه میوان و مجارا دنگی امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر ایرو لگل میوان خو مترسیا و گرا داعش لباکور و رجلات سوریه گوتو بیج دکم. مترسیا به حزبون و وگرا چکدارن داعش لعراق و سوریه بگشتی و لباکور و رجلات سوریه با آواکی تایبت زیده دبه و اپراسیون لشکریه ترکیه لحرمه او مترسی هین بلنتر کرن لور لواشنطن جی بریده مکه کمبونا سالانه یا کوالسیون دجی داعش هاتل دارخستن و تیدا 31 ولاتان جارکدن گرینگیا تک برنا داعش آنی زمان چما او قاسولات دنیای نکارن داعش به تمامی تک ببن و چما اف گروپ هین مترسیه جبو شیرو وکرنا و مجاره دو میوان به مرانه لاستودیو یک آزاد کوبانی اندام بری پارلمان سوریه به برای گلکس پاس تو بخیر هاتی و هر وها ل هولیرا پایتخت هرم کردستان نواف رشید نوینر انجمن نشتمانیا کردی انا کسی به مرایه توجی بخیر هاتی که نواف از پرسا خوی کم جم تدا دست پی بکم تو دبیجی چما داعش هین مترسیه سپاس سلاوورز جبو همو کارمنده دنگ امریکا و جبو میوانتا و جبو تاثر چم شخوا دورامه زمینه تروری و زمینه تخلفه يعني باشكتني قالك تدهيا مخابن دسلاتي في دفري والسرسري وانا رسلاتا سوريا وعراقي وإيراني باش جوارا قرق بون وقاربون دسبيكا شورشا سوري رژیم سوری قاربو اف کسینگو چندی سالات زندانی وان دبون قاربون درخینن اجاره افانا هر وقتی زمینه و عقلی هانی ویهش و رامانی هانی دوی دورامد هر وقتی هیا و اوجی صدمه وی هنه صدمه وی جی یک جوان مسئله پاشکتنی مسئله بعربی بیجن تخلف و جهلیه و آدین جی مسئله اولی و دینداریا حشکی آگو هم بری خواه قبول ناکه بس بهترین ایمن از گرید دم بوان رژیمین و دورامه چمانه الوی دوری درد کن برگو اف رژیم آریکارن بچه کرنا وانا باشه ما مستنواف يعني تدبيجي رژیم آریکارن ده چکرنا واندا گلک جوان رژیمان جوان ولاتان اندامن ده کوالسیون نافنتویه دجی داعش دا يعني او کوالسیون وقت بیج هفته ولاتی و وقت بیج دزگه هندن جهانی آوا بود ده نافواندا کمکار عربی جی هبو اف ولاتن در دور جی هر حال هنک جوان ولاتن عربانه که ده نافوی کوالسیونه دنه يعني چما فشار لسر وان نایدانین نریناته که رولکی راست ده تکبرنا تمامی داعش ده بلیزن شخواز بجم اف دولتانا بلی ضغط و فشاری دکارن هنک يعني بعربيت بجن عوامل تنبونا في عقلية هاني وان جروبي هاني نبيج بر زمين دوی دوری دا زمین هست دوی دورهانه دو افرج جمانا وقتا گوب گرکی وان به جبر گوام زانن آنها ام وگرن اش قاعده و داعش و ایرو روش تد راپورا خود دا خویان که دست پیکاوی دا تا گوت اف گروپین تندرو اوی چکداری گو آنها العفرینه و سریکانیه و گریسپی نكيمي داعش كرياري وان خراب النكيمي داعش
جبر فيك اف دولتي قول هف درونن اف سيويك دولتي هاني دكارن هناك شرط مرجنا بيك بين دفيدا فرامدا حتى نيقو كاربن اف جارك دي اف مترسي نميني اف مترسيا فقراوان نميني ووجي قالك كارجي ردفي حتى بها قر إرادها بها قر إرادة فان دولتها بي ذكارن في عقلية هاني زوترين وقت دفي دفريدة نهي بله اف فينو إرادة كو ما مستاب نواف بحثاوي كي آزاد تدبيجي نینج آلیه وان ولاتان که ام بحث هفته ولاتی دیکرن ای سال اما چند روزان بره 31 ولات کومبون لودری واشنگتن پایتخت وزیرین در وین وان ولاتان تدبیجی اراده نینه که داعش تک ببن؟ اداره نظری هيا اداره گوتنه هيا اف دولتانا وقت رو دلن دبی اما کار و خبات و شور قرآن دکن دیجی داعش او دیجی تروره او دیجی ترور هانا جي اسلامي راديكال دارت كذا ترور هانا اسلامي تانك فكره دارت كذا ترور شغل بعد 10 سال داويل سوريا العراق الشيبو افنا قال لك دولمان ديوانا اوروبا زنگي بون قال لك خورتي وانجي بكارو نشار ما بون خاصه كمان بيش كوج افغانستان شكسب العالم بلا بون بري العالم جيل افغانستان كوم كرن بيش كسي لساني تكو توكي وان عالم برابون او فكره بشكل كي ازادي اوروبا وخاصه في ايطاليا كو تركي بدولتك حكومات خو حكوماتك اسلامي او رنجك اسلامي سربو لورجي افنا خورتون وتكو شورس سوري شيبو او مشاكل العراق شيبون وانا انك هاتنا افدان بحزارن جحمو ولاتان هاتن بنشاب و دولتا دا كركري و دولتا دا اليكاري دولتك ناتو دا او دولتا ظاهريا او بيجي اديجي توريما لو دولته بحزاران ببري قطر او مشايخ هنا زنجيونه بوشبون نبي بن اولك او شو حلمك وان هبو كتشتكي دولتك اسلامي شيكن او خليفه شيكن وجروب هروب فربون حركه شكل جروب اول كاري كرن وتقوى علماء القطري والخليجي والتركي قوت الجهاد السوري والعراقي او جهادات شبه او جهادات تروربو حمو كاس درا ورك سوريا شربكي اواكي ديمقراطي ونا سوريا ان اواكي فكرك خويا عشق ونا سوريا او جروبانا هروك شابون اولي كاريج دولت جهات منظمات هذه اشخاص جهات من جاب عالم او جروبانا سوريا خورتون وبحث انها بردام دكن باشه كي ازاد يعني بها تفان ولاتين كواليسيونال ديجي داعش تاون بارد كي تدبيجي اوانا دستي وانت داوي دا وقت بتشيبونا داعش ده هي اولات هفته ولات اف بو چند سال كوم دبن قالك بارو خرج كرنا بار خرج كرنا جبو تكبرنا داعش يعني او تشاوت كارن وانجي وقت رولك قشكرنا داعش ده هبي رولك يوان تشتك شدبه بلكي دسيوان مباشرة تنا لسستياكي بلند هي او شادبه خوردبه هنگار تل جوين اموان شتون او بكن ام مثالك بيجن تركي ناتو ده تركي دوست امريكا دوست اوروبا وقاصات تركي كده ديكته اوروبا كده وقاصه كده كي لتركي ببر تطرف هيك اسلامي داره وحمو جروب اسلامي هانا عشق ديجي انك فكري وانا دكوجن او نقول تركي كوم دبن بنشافي وان بصالون كوم بوم بصالون شابون بسلاح شنو هندري سوري بفتوي وعلماء الدولة الروشنة او دولة الرجالات اللي بيجي امنا دوست امريكا واوروبا اي شغله كسكي او يصاغ نكرن او كره فربو او فكره هي لبس او شافي خلصروان دقرن بلكي قال لك صحافيين جبيزين بحزارة كوجدار كاتن او ريفيان شنو اوروبا قال لك تشتروان هبو نوت نقرتن قال لك عمليات دقات تقول بنشابي في عملي كريه افايا دخوني بلكي ازادي او ديمقراطيه في دولتانا شتي يقولوا هي اف جروبانا فرد بن خورد بن وعالم جدي بنه بيشتكو شرك شهد به بيشتكو شهد به هف كود بن هجر مليار مصرف دكن امهرن وان بكوجن وبعد روج داوي ودي بن اعلام هذا كردان وتحالف هفر علي كاريكر هر بارشانا هم هريم كردستان عراق هم رجاوي كردستان شركه ديجي ترور ديجي داعش وهم جروبي وقت داعش او جروبانا شكستن بيش داوي وان هات استراتيجيه امريكا
كوفاي هانا مرة آلكاريت كان لحر بارشان ومرة بمن أمريكا حتى كو غالبا أوانا وملت سوري وكهف جيان ببن يعني بحق كخايكن أونا ظلم لبن هجرة بدوست أمريكا تركيا بواي تبا واشك داري هانا جبر تحالف الربيعي بر أمريكا وهذه قصد الربيعي وإيه جنب روسيا والرجيم الربيعي التركي كومبون أونا هاتن سرعة عفريدة برده تجربة عفرينة بيلبو وانا كاري عفرينة حتى الرهود كنج داعش خراب ترنج النصر خراب ترنج أحرار الشام خراب ترنج أبا حارسة جروبي هانا رئيسينا أنا أو قرار عفرينة بردهم بنت شافي في عالم دا ودولتي هانا كل أمريكا رنج داوي كنت تيجي ترونا وانجي أو دين كسكي تأخذن قوتنك بتركي رنكر وهيرو دساني ودم تالي تركيا أمنا كم كبري خدان سريكاني وغريسي بي ورغم اتفاقات أمريكا خرق كر بر عسكري أمريكا بر دباب أمريكا جندو باجار كردان أي هانا كنت تيجي ترور الشركري ترى برشام أجر أم ببيجن وقت تبيجي تركيا يعني بشتريه وان دكلا باكر رجلات سوريا إيرو برسكريكك يعني هبونا داعش العراقي برفرحتر دبل للسوريا يعني چکدارین داعش العراق باوکی بهستر ودگرن هر حال که نواف لهريما كردستان عراق دمینه که نواف يعني وكك آزاد دبيجه يعني آليكاريا تركان داعش هيا لجور أو دبيجه بس تركيا العراقي دكاره بشجريا داعش بكام زن چکدارین داعش العراقي باوکی برفرهتر بهز دبنو رنگ اونا بهتر خوددنا هفديه لعراقي تلهوليرا پایتخت هريما كردستان عراق دمینی يعني مترسيا كو ام بيجن درباسبونا دنافينا سينور دا چقاس ام بيجن اولكاري لو دري لاوازه كو بهرن چقدارن داعش جالي كي سينور بچن عالي يدن سپاس ما از دستي خوش برای آزاد شخوا جانب کی جه دبیجه ام دسبه کی جه مگوت افری خستن افد الصلاه الفيدا برامه برجواندي وانت دهنه گو تیرور هبه هر وقت يجي وقت جوا قرق بلازم به برا باش زانبه بله از تم بس تمام بكم برا باش زانبه كان يا حري مزن جيران درد كفي كان يا حري مزن اغو ايرو روش الحور السوريا جي واللبناني جي والعراقي جي آنها بهترین کتیت بن کنترل آوه ده وکا آگود بیجه پیشروجه دخوازه هلال الشيعي آبابك أو وقت جوشير جرك بدر دخينه إيمن أزد بيجن هجر أف دولتي هاني أو أجو ما مستا آزاد قد برای آزاد قد شوا بشك جيب راست بو قالك خلق أوروبا جي وش دبرش دروجي بأنجام نتيجة ديمقراطيتك يانجي هناك دولات خواستن خجوان خلاص كن درباسي فيدا براما بون درباسي سوريا بون درباسي عراق بون هاتن فيدا بخدي جنسيات أوروبي بون هاتن كتن فيدا برا هاني ده خجوان خلاص كرن يعني إجبار بلكي جوا خلاص ببن قورستانك فيدا براما لأمن أزد بيجم تجاري بشري داوي ناي هجر اف دولتانا براستي بجدي دخوازن جوي حالا هاني خلاص من تجاري نزيفري كارن فيدا بري آبابكن فقيرتيه نهيلن جهلي نهيلن بين بيدفيه جياني وبيشكتني فيدا بري دا چه بكن دبري آرام فيدا بري دا چيكن ونهيلن چاکدارن بمینند و دبر هان دا ظلم و زوردستی به افر جیمانا ظلم و زوردستیا الخلقه کم اول و کم نتاو و کم بحمو شوی ایگو نوک وان به دکن و تالیاویج وقتی جوا گرک به در دخینن از یه وقت نمونه ببیجم دست بکا شورشا سوری ده اپوزیسیون بهمو بكاتي خدا دردكت صدا دردكت ايوان وقت رجيم دردكت بحزارة دردكت او
کەسێن تەندەرە و ئێگۆ زندانێ سووریا دەبوون ئەو زندان ژوارە فەکردن و ئانا گەلک جارە سەر ڕاگەاندنێ و ماڵپەرێ ئەنتەرنێتە و دەردەکەوێت بێ فلان کەس هەفقا ساڵ حکمێوی بوو تەوانباری کردبوون دەڕێژیما سووری دەرکەت بەعەفوکی دەرکەت و چەکدانێدە ویش گۆری بەرژەوەندیە خوا چێکردن وەک عەرەبی دەبێژن حالا ئەرتیزاقی ئیجارێ ئێمە ئەس دەبێژم هەگەر ئەف دەولەتانە بڕاستی بجەدی دخوازن وەک ئانا ئەمریکاژی دەبێژێ ئێمە ژ دەربی 32 کیلۆمتر هێزن قەسەدێ وێ بمینن وێ دەبەرێ ژ بۆ دوو چشتا یەک ژێژ بۆ خاترێ ئەف دەولەتانە وەک ئێمن بهیست سەر ڕاگەاندنێ ئەف دەولەتانە مەترسی نەمایە ما وەک پەنگێکی هشتیە وەک سەدەکی هشتیە لێ دەرێ ئەف هێزێ هانێ وێ نەهێلن ئەف خەلاین ڕازایی ئەبێ تەندرە و داعش ئەگەر غەیری وێ دەرکەبن ئێمە ئەس دەبێژم توجاری ئەڤایا بجی نابێ هەگەر ئیراداوان دەولەتە بجدی بخوازن خلاص بکن وێ دەڤەرێ ئاوا بکن و سینۆرنا حەد ناژوان رێژیمێ وان دەسەڵاتێ استبدادی و ئێگۆ تو کەسی قبول ناکن و هەر وەختیش بۆ شخصێ خوا کارن vê qas dünyayê bikin kîror û Daeş. Belê xala te zelal bu her halazî vegerim ceb te kekê azad yanî ev behsa vêkê dibe ku Daeş divê dema dawî de bi taybetî piştî operasyona leşkeriya Tirkiye li Bakur Rojhilatê Sûriyê ew metirsî henekî li nav xelkê zêdetir bûn û tu jî li herêmê bû tu çend mehan li wê derê mabûyî tu nij herêmê vegeriyaye yanî خلکی وی مترسی هان چاول سر آکبی وردگرین سر عرضه یعنی تاج کیش آسته راست مترسی هنگ که داعش وق جاران یعنی بهز ببه و در باسیوان افچیان ببه. ما داعش چیه؟ داعش فکر کی تنگ عشق باوری خطانه دبین باوری کسی نبودن چه دبه او فکراجی نف کد به اسلام تنه من نف اسلام هذا هي اسلام تطبیق نبا منو که اسلام تطبیق کنه هر کس به شکل تطبیق دیگه سه چهار گروپ که داعش بود. که هیرو ترکیه هات و شرا کرد امریکا بر بنچابی دا او شرا دبه او گروپی هانه ترور به ترکیه راتین پیش ترکیه دمشن ترکیه مدفعان قصف که بتعرا قصف دکه ملت شاوی خود بینه امریکا هانه که سوز دایی و اول ملتا جیان به تزور زمینه نبه به اعتبار آلیکاری کردن به جهان را دیجی ترور دیجی داعش او ملتا دبینه ترکیه نفسی و ترورانتینه سر ملکی وی عردی وی ارزاقی وی مدنیات کجه حتی تلتمر مسیحی کشتن کردی کشتن انسان سفلی کشتن انسان هیستری کشتن او که ملت وام شافی خود بینه و عسکری امریکا لشکر امریکا هیده هذا پاشا فدگره او گروپ قصد مجبور بوده که خدان روسیه داونستان کردن به روسیه و سوریه را روسیه و سوریه جهاتن بلکه ایام مدوی و نیوز بیسی اجا بنشافی و عسکری ماندا نفسی و گروپ ترور هان ترکیه هانی او شریک خو بردام دیگه روسیا نلوان خست نه امریکا نلوان خست که او گروپاش پیشته ترسیا کی مزند که استین سفیلی مدنی نورمال دبیجن معناه خو که سن داعش خورد به امریکا و روسیا سر خاکی منو هر دجی و تشتی ناسکن نه ترکیه سکن نه و گروپا سکن توکه منظار کنار نه ترکیه انو و گروپ ترور برا وگر هندر ترکیه دبر نه سر خاکی سوری او خاکاش ترور رزگار بیه ایدان اشتول عراق جی خورد به قوات اوناد بیزن ترکی عرض سوری دستینه و پیشت که و کردا دور تخنه کردی هانه که دیجی ترور شرکتی به امریکا را اونها جی کلاک روسیه دیجی ترور شرکن او موراله که وان انگده شده به دبی دسا که نفسک مره واره دسا عرض اسمت که دسا مهرن بطلور و جی پر دسمت که او اونا سرنگی خواسته کنن کار و خبات خود کنن جیبو ترور رکنه بلکه این داعش که پر خرابتر كي نواف بحث خالك الذكر كو اوجي كو ايران نسويجي دقشبوره ترور ده هي بس نصنم حتى كيجان استيك ايران باوكي راست بشتگیری داعش ديكي واگر بكي و چاو داعش ايران رو در باسمن يعني خودنا تدوي در باید شيء يعني ايران چاوت کاری پشتگیری داعش بي ايران و ترکیه هر دولت بزن هریمین هر کس دخوازه کار خود ماشینه بلکه ایران خواسته سیطره سر عراق بکنه نفوذی خواندر سوریه تا مستقبلی هبه الیمن بکی افشار راسته بس ابي كدبن ترور تنساق سر خاكي كردستان سر خاكي عراق و سوري شردكن انسان اندام سنينه فري سنيتن اريكاري دولتك سنيته
بس ممكن ايران غض النظر دكي وانا استعمال دكي وانا اوليكاري دكي او جهه بس من جهك سنيه عربي تركي متطرف ديجي حموكاتي دينا مدنينا ديجي علمانينا ديجي ديمقراطينا او جروبي هانا نيفي خلنا داعش من بدايه الشورش السوري فرسكي ديمقراطي بيان اي جروب بدات قرنا حبسه وبن او فصائل ناجد قلت ام شورش ابنها فصائل التاني سريكاني ترباس بي وحتى تلتمر شنو بركي دهوني سير بر عين عيسى او شر شبوي جيجاري سروكي امريكا الهولير باكستان كردستان دبي شر ساكنين السوري او شراد ود ساعته ولحظه ورجع او شراد به او جروبي شردك او جروبي هانا بالنيف ودنج ترور ابتشتا بردوام ببه اب دولتها سه دولت كم مليار مصرف كبير ترور ام جوا استيران كان ريجيمي منطقي كان لحقيقه دولتك هي رجعتنا بين تركيا جمهور الرافدك دولتك هي قطر فرادة اوروبا وامريكا خل سر کرده کن حتی انها و دولتنا کو بسکینن مورال ترول هي خلصنا به لكو اف دولتنا كاري خو بسكين و مورال ما ضعيف دوري وان نجر هذا النبي ندر فضا ضعيف او بربت النهار او سستيانا سر تركيا وقطر هبه وشر بردوام بك هر دربه بشكل كي جاب داعش جا النصر جا قاعده جا حرار الشام جا فصائل سلطان عثماني مراد وكارا وبراجي سياسه وان ديجي هبونا كرده بله أسي فكرم جمتا كيكي نواف أم فكر نسر روشا نافخوية السورية يعني أمنها بحثا وان ولاتا دكن تجي قوت وكاكي آزاد جي قوت كرنجي كي رنجان ديارة أو إرادية أم ببيجن نافنتوي باوكي جدينينا يانجي نزيك بونا وان تكبرنا داعش را رنگ جیاواز ناوینا دولتك دین دا و ناکو کیجی ناوینا وان ولاتان دا هنه دا انجام دا داعش وها بتمامی تک ناچه دناوا سوری دا هون لگل اپوزیسیون بحث دکن اپوزیسیون جی رولک بربچاف هيا که دگش کرن یا جی دکیم کرنا گروپی تروریست بگشتی و دناوان دا جی داعش دا هون دبیجن يعني رولا کو اپوزیسیون سوری دلیزه دوی درباره دا ارینیه لنینیه اما از شخوا اپوزیسیون نچک داره اف چک داره گوچه بونجی نحمو اپوزیسیونی وگره داینه لمخابن از کارم بویجم اف چک دارانا بهتر گریداینه بدولتا ترکیه که آزاد جگود گریداینه بدولتا ترکیه اپوزیسیون جی لوی دیه يعني نافك ليكرن مخابن اما وك جمهوران اجتماعي كردي هندري اوبسيون دا اما ما دسبيكيجي ام نرازيبون ما اريكاري جي نكر ند حكومتا نادي وكرن حكومتا اجتماعي ونا لشكري خوي قنابي وكرن لشكري اجتماعي ما بير هبشي نكر جبرجو متزاني بو افانا وك كي ازاد قوت يعني دسبيكا ويجي سوريا ببو ميدانك شكدارا اف شكدارانا هل يكي قريداي بو دولتك حتى انا جي هنا او دولة بنجيوان سوريا دنا ناخوازن جدر كبن و جيشنا آستكي بلكي چاره شريك ببيجبو بحراخوا جوه كعكاهاني ببن اجار هر يكي دخوازي بشيوهكي الشيوه جبو بلانسي قوتي وهيزي بده آليه خوا حتى رژیم آنها لسرگو صب بلکه بحر دروجا دستیا چکرنا دستوری بچوچ بچلو پنج کسا جیده و رژیم تیده بجداره مخابن هنا شر نسکنان دي دبره خود هر یکی دخوازه دریا مخابن دسپیک آویجی اگر اف دولت هانه اراده وان براستی اراده آشتیانه با آریکار بانا ملت سوری همو پیک هاتیه ویره و نه اشتانا چاره سری به چاره سری لشکری و امی آنها نگشتانا به آستاهانه و بلکه داعش جی چه نبوا اف یک آد دوا اواغو تقوت ایرانی و تيرور يك باشا كيكي لو اجبود غدا خزمنك زلال بكم تبحث ويك كيكو اوبوزيسيون لسر عردانينا افن تشكدار قال لك وان نبغى الاوبوزيسيون يعني
ام بحثا كيجان اوبوزيسيون دكن جبر تشتي كود خويايا افولات جيهان تفدا ولا هريمه وهمي ام تدكن دراغاندن دا اوبوزيسيون اوا يان افن كو تركي بشديري واندك يان جي افن كل ادلبه كو هناك جوان وكو تيرورست تين ناسكرين يعني بهتر امانه سر عردينه بحثا كيجان اوبوزيسيون يعني اوبوزيسيونك هي كنا سر عرديه اوبوزيسيون از بحثا اوبوزيونا جو ان هال سر ميزا كوما ناف دولتي گفتگوی و دیالوگ دکه جبو چاره سریا سوریا جبو گریزا داوی کرنا گریزا سوریا جبو سوریا کنه از بحثاوی اپوزیسیون دکم تبایا اپوزیسیون نه بشکیج اپوزیسیون است بحثاوی اپوزیسیون دکم ل مخابن اف تشتگو آنها اف گروپین چکدار بنابه اپوزیسیون دکن وکون زانن جی ام انجمن اجتماعی کردی زیدهی جارکی و زیدهی داخویانی کی مدر خستیا اما ام دبیجن آنها جی ام دبیجن اف اپوزیسیونا گل ترکیه رونشتیا دوی یکش ددوا حتی نی دولتا ترکیه جی پیوستیک هی دیتناوینا جبرگو خلق آنها جبر کریار وان گروپین چکدار خوزیا خواهی جواب داعش اوه گوبناب داعش بو وک آزاد جی گوت و مجی گوت تجدایی نابراوان و داعش نتونه درباری کریار گوت بند درباری خلق ما و ملت ما بحمو پیکاتی و بس خرستیانی و كردي ومسلماني ومسيحية وعربي وحتى بعربي حتى بحمك سياحتنا دجي إنسانيتنا دجي مرواتينا أباناش بربيك بس سيرة كي نواف يعني سيرة تواند بيجبر أو كواليسيونا بيجن هف بيمانية أوبوزيسيون سوريا كنت لتركيا كنت بحثوان دكي هم بخاوكو أنا كسب هفال بندن بان أو بشتجري أخويا راس جبوان جروبان دكن يعني سيرة هون لآليكي بيجن أفانا جروبين تيرورستن ولآليكي جي لآلية سياسي جي وبيجن أو هف بيماني تاني أو آلية كنت في أم دانوستاندرين بان رابكن يعني أفشاواتي خوان جالية وده اما تخوندن جاليه لشكريه امام نقل قالوا وانا جي ام ضغطوا في شارع دكن دحمو الياده و اف سكنا ما نونراتيا كواليسيوني يك جوانايا دبي حدك جوار بهجر افانا بوابا غريداي بن دبي حدك جوار بدانين ودبي ضغطوا في شارع جي ببي جاليه دولتان حموا أفسي ويك دولته يقول هفدو رونشتن جرك ضغطوا في شارك جي ببي دفرا آرام نبفي شوي تشدبي دفرا آرام نبچك داريه تشدبي نب إيريشي تشدبي نب تالان كرنه تشدبي دفرا آرام جرك في أفي بجيب بكن برجواندیه اپوزیسیون جی و کردای جی و همو پیکاتیه سوریه باشه که نواف افخالات زلال بو ازورم جمع که آزاد جبر دمامجی که ما که آزاد يعني که نواف دبیجه کواليسيون يعني سر اصلا لشکری شر داعش كده و سر اصلا سیاسی جی فشاری بده سر هزین اپوزیسیون و پرسامت و درباره ده او کو اپوزیسیون سوری چقاست کاری رول که دتک برنا وان گروپان دا بریزه يعني تدبیجی اولاتانا راستی وان اجندك يعني برنامج سياسي جبو سوريا وجبو اوبوزيسيون سوريانيه؟ لا تشتغلين دليل على اوبوزيسيون كنت هال جنب تركي او براني وانا هيئه التفاوض اللجنه السوريه دي او اوبوزيسيون ولا اشكالي كنت تركي واني صار خاكي سوري اشترينا حتى نها بردوامه او الاوبوزيسيون دي فيا جيش مي وطنيه الاشكال مي نتويه وبشتغلي امان دكن حتى يك قلتني كو انكسي سروان بشكل يعني هي دبي وانا ترور وانا ملتي مديشين او ناد بيجي لازم عن كذا اعتذار بك وما تبني كري ومع الاسف مخابن عن كذا نائب سروكي ائتلاف عن كذا سروكي ائتلاف جينا شيء دك تبني دكن بدايه تكتنا عفرين حتى انه دبي وانا لشجره من توينا وامكار خدكن دجي ترور بالعكس وانا قوات كتن سوري وطن هاتن صار كانوا جريس بي افكار شبونها يعني هم ملت هم همو انسان باور حد داره خورد بن خالد زلال بو ببرم دگن داویه دما برنامه خو آزاد کوبانی اندام بری پارلمان سوریه تل بمرا بیگلکس پاس بو باشتر بونه توجه
هوليرا بايتخت عريما كردستان نواف رشيد نوينري انا كسل ور بمرابو جالكس باس بو باشتر بونا وبينر هجال فرام دغن دما داويه برنامه تجاربه صالح دمجر خاطر خوجوت خازم وبمين دناف خير وخوشيه